Sengap Lionel Messi mentaka ganti hag jeng lakai Persia ke Spain udon kam ban yo hat-trick namar balai sengap ngine pej hangne kabasem je nagta Lionel Messi mentaka ganti ban Korea ka Golden Boot ha kene ka FIFA World Cup jong menta snem arhajar ar punrio namar ba menem step hag jeng lakai jong ke England Persia ya ka Fran bat Kylian Mbappe ulayo ban tap hadu ar gol bat hadu menta Kylian Mbappe ulayo ban tap hadu Sipau gol nang ta Lionel Messi ulayo bentep hadu pra gol bat Lionel Messi mentaka ganti hagi jela kai Persia ya ke Spain udon kam ban yo hat-trick lane bentep lai gol kenang ba untam ya Kylian Mbappe bat ban khur ya ka Golden Boot ha kene ka jing ya kai Persia ya ke Spain hato ulaan bentep hat-trick ha kene ka jing kai Persia ya ke Spain ha ka final ngatrai kaba pat nagda Lionel Messi ba unyo hat-trick ha kene ke jelakai Persia ya ke Spain namar ba mental latam da Kylian Mbappe da argol ba Lionel Messi menta dang yo pragol bat Kylian Mbappe ulayo sipau gol bat latam Kylian Mbappe argol namar ba Kylian Mbappe total gol menta ulapoi sipau gol bat haka FIFA World Cup lapoi argol Henry Lionel Messi ar kuwe gol. Henry ban kurlut Lionel Messi mentaka ganti. Ya ka Golden Boot, Golden Ball ha kena ke jela kai FIFA World Cup kalong ka bae namar ba ka Golden Boot latam da Kylian Mbappe. Bat Lionel Messi udan kam ban yo hat-trick ha kena ke jela kai Persia ya ke Spain. Tang kena ke Brisbane.